one me dream person be ya na enye e dey na make na ya say you ensu kase te say lake boso no twe yetini ko holiday say we ya esi hwe dey ade holidays ye be ko mo mbe no ajolofu agu ko mo akwatena ho say wo mo planfo ko ebi nom e be fa wo mo planfo unso ni oh na say na we say even crampo swimming pool ye dey da hotels ya wo mo twade mo bi bitimi si na ya say na we say na say wo ya e wo nsunsanso enti Ghana media me madwe na eka o den ko abisa that me feel say there is something wrong. Did you want no more ya say me say the Ghana for ya etia enso we wuti say enso wo do bebre na aka bo mo ba be say we dey meeting akoso do bebre opono dan baby what we say adia ye di gu mu nyinara wo mo mpe nyina na wo mo yaba oh efi nyina wo mo yaba eno na ekire yen say sebi enipa kula top mu ko ne so wu a one pen ho something na wo yaba e boye koko ye na ya ye su na ya wo mu ne emwa ye sese ne be to so obi a ya sabi ensu ayire enu fie kura ebe wotime atam bola wa mre enkofo ja ono wotime atam bola wunsu wo mfere e de kwa kotuagu na sanu ma ye enu na bounce back e ba be ye no yo oh enti kana fo ye hwe bibi ye ne yensa yesu yensa sakwa because me abbe e ba de boy koko onyankopon ma ye trase se woto we akweko de se me na what the same oto obonsama ne ba asase so angels bebre ebi kogu ensom bi kogu be bebre enti ye wa ahonhom wo ensom wutu nyini na wato so wo kwa sorry a fine but ye wa ahonhom wo ensom elu nti sanu ma wo se nyina e wo effect ye wi bibi ye ni nyan sa ne mabone na ya ye na ye hu ye se ni obi ye biam e ba so the law of karma me da se me nso me da se wofa ya do nsemo a wo ka ebi ni na de camera sisu o obrane na etu bola de afa na ni so nyina wansakra wa de o so be kasa o be bre o o bre ne enso ye bre ayen che ya dofo ni yatifu ene enso ya da fofora ya me de ama ya me krada nti me no kasa me de me yefo ato ya o fire fasting ai ukwada bia ba se ana amanfo tete me de aduane ene ma ya aduane asu ho ene mpese me no to nse dede du ukwada ngwa no vera wadi baba vera shito wadi baba school for no mum konkoto mo ko na entro ho vela mento baba nya bote wate nya ba nya bote ya manu che ma me bi evene denta o Kenya sia brem sa me no ka sei ya ma na oya yare ya ma na oya yare nti ma me be bia wo bia no ma sesa no cheopa on symphony yi ti anya ya boto nti nipa na ye twe ne baza she o kasa no o ka word bi na ye mede ampa wan kan sa nipa badwe ebetwe wadwe akosi ba bi se enye politics ti nipa wa se Ghana ye mindset na ikutaye no akọ aye one way dodo nti no obi wa sem papa woni chimo kakura na woni se me kokan ye beka se mo NDC me kokan beka se mo MPP nti se no aka nipa no atum ti nipa ntimi nkasa wi ye no fi ho a asikafo ehwa enyafo do so chen asikafo wo man mu eno mu sika no nti no abedominate ama ye ne no ye no mfa so o makan ahye nti kromu a ohie ni ka sempa so yemfa na ni nyina so gina ye court no ye offices bi asem no ba koto office bi ote ho ampa papa no dan na wasi no ohie ni wa bi se wasi asikwan mu wanko school dawo enso wo se ha ye gata nsuo to efa teni e pa de wo Ghana no no enam se onu ni binti na wo me pakika nti de wono no fi so wo sika obe pakika se bi odi nsamfo no ye hwe ne wono ne ka ti enkana sem o ka no aka cho se me do ya me do be fa mra kwa so na mra no so nke do fa so a he ma me ka sem to ya du me bi no bi so do kokoto man fa nko so ni wuti me twa mo konfo den onku batene de ne hu
ya makoto ehu office bi ehu because of send the kwana ko kanyame ampata obeko no ye bebu ntanche de agu so yes ye dai bi so kura na adibem ebi so na odibem enoma wo ya ekoso no o ka untimi nyimpanifo mfirim ya hu se saa de ekoso yi Ghana nipa wo man mu nyina yetim ye de anunti no ka enwie ka wo fami ntwa no ade ba kwa me hu so e mabufu ne se ena no ye wura John Dramani ma amate ye helicopter na ade kye so ye wura ba omia so ena mo no so esrasra wono mo ade adi aye wo mo Ghana fo bi no nti ho ai ena mampanyi mahama ena no no de what helicopter mo nse ye wura ba omia de won de ode ne na che se adwene na ewe ye tirim na anye enti na o start no nyame apatanka de wo kan obi a wo MPP be town nyame apata obi a wo NDC so ko kan so on be town ye problem enti ama ya adwuma ya ye se wo be town na se wa wisu box wa wo benya tan na so de wo kan no ko tifie no na ka wa trust ni pa ye obeya sama wo kan die e wo mi se mo party na so de wo kan ne kwa so edi enti na obi number bi na obi asi akire kansam kire obi chese ama homa you say kuro no de ani e beka o because you nyane kokromote nya nko na akoto aba ti bibi ha me ameka sa ani utu muta ameka entra susu mani meku sa se ye ka obi asu naniwa onyonko obi de shi obi ba ene ya so na tade mu ya twe wawu wo de bi antu ye ka me enka na me metu yi aba bi anu oba menya hu sika bi adi me kura na me lose because ye te me tax MPP ba menya sika bi amfiri ba bia because me bibia anya minister ana makasa me ko fa o NDC ba nso asa wo fa ne so eno ane wa anu me a short as a me na mte yi enti no wa wo fi se wo nya bibi di wo party mu no ye kasa wo de ya fa amataka obia because wo do na unim ya wonya ye me no wo kasa yi MPP wo down ne boa MPP wo fie ekomu bi di nkrofo bi mani abre it is so mani abre so kromdom it is ade bi a wo ka bia no se wo ka mo ma na ye yi a omumpe sawo na NDC so ba dai eba fie a ni nkrofo bi so komba di wo ma mani a se krodom etu wo ka asem a NDC batra so yi enoma bi office wo ye ya ntwa ye no edu saata na wo ka NDC ni bi ntiase tiye bia mekasa asem yi me se MPP ni NDC wo mun communicate za no mkotacha TV no wo mun nyina nyame abato mbego bunzam jem because the meme pesa me kire se wo ko na maame ni tenant ana maame wo bi di asem anya kacha maame asem a woni nipa di anya eno nche se nyo maame no kano kura kire no eno de ni ehu obi party de me pesa me kan nyane se yakwacha parliament na se majority carry the vote ya minority na majority me boa enti ade a dom kuma ne beka ye no enke ye fabio na ke dia ya dwuma na nka ye but we de wo ba so sata na me minority una majority me meka wa amfa enti wo so de so me mfa ya we revenge we ade we revenge ana de to mamwa ti asem no na so bia nanka minority asema o kanu ye trust nkofo yi because I said dame wa wo gyanche wo mu chen de otewo enti MPP tinchen so ati ase bi o mo ready no ma bi okay na nkomo person go metima ye ka no manti na nso mo de amode abai ye de fa ne ye de kan ye de hu a ebebo o man ye na nka yafa dabi na nka ko wo de dabi benya nyansani bi odim de ka den krata beba wo de dabi o ye ne initiate ye so ati ase obi betima ye adwuma no o MPP position no na nka wo bo adwuma pa batanam se na ban lusunti ni ayi na fre ni akofo obi abetan wono so bati ni koko ye mu se MPP ni NDC ministers ne so bempanifo wo mu no tamo mo nko aba no mo da yese no mo ka se yese sa no mo nyina ekọ ade abasuo ya ye kan ba bi wa sika na yese ye de ye gata bi yese nke ye ne kese na yesu sika no ntino half akodi panu betom nti aye ne ketwa izuzu bufua yampata no dabi because of baby afa nsuo se bo ase sonsono okọ a wono oniani opempem nti nsuo no wo pa so tupum wo pa na so tompumam mesi baby opeso obefa no ntimi sisi ma ne ye adwira gwa be
hwe no a oba besia wasiesie ne dem kama wo se nkasa adan enye boketwa nenso na ya na ebehwe yenhwe we so efi revon bi ni wonim pefe se bebi okosi dan ne nye ya wonim pefe ono nso ntifi obi o ono no te sab makati he baby ya otesoro ene wakosi saada no wosi no wo mo era ne kachensa haidie papa emwa nenso obi okuta sika osi da bia no owo sika cha wo tenant na akotunefo na akotunefo enti ebehwa na esi obekọ ampa hiani ne beko keme obe company fo bi ho be patwa ebo no ayete so osikani bi besi dan na ebe ha yen enti ebe report na nka nipa na ka right way na kofa na nso ya fa besi obe ka kire skani na me ya betutu akun ya fo ade eku ya no obe toto ya metama ye tete sisi so na wo kasa bi minim so tibi dey see the whole world nipa ahia omo ya Brazil fo na ahia wo mo sana mete no so obe ka ya see the whole world country ahia omo pa ya Brazil sana no mo kan madam fu wo Brazil na okoe no acheti omu na da kubi acheka ka frame no say na msina wo hefa no say o me le matu kwan na msina wo say mo Brazil na msa na de kura say wo de wo ahia omo na ko wo say ahwede o say Ghana for the money kasa de da be my apartment baby amete na be hwe adwuma me ni sika manya Brazil wo say be hwe ye ka hu ni disemu a da be hwe ewo mu se okwa bloche o ba bi hono mu a se bi hu nti se de wako capital na wako krom nanso hokwa no wo se bra behwe se obi bedi di prade ade atofom Brazil yes ye hia wo but opa yanko fa 40 fita aye fa de that be emra 40 fita de bi o de bi mra ni yen fansisi ne ntwa hanhia wonyanko bi atika mu eba nu nso atotofo okwa ne wa okwa ne koka ne wa hagyaw na omo tika mu na so nyo Ghana nyo de na honko ano wa be ni emi dem twe ho miensen ya adwene nye akoya wa bo a wogira se boxer shorts white na je wo to mu me say opa nkrofo no mu gira no me ye sure say omo ne nka ma won te ase yiye sa dokwa no mo do so no fi me say Ghana sabe o de ma menka bi company fo bi wo man mo ye ya jimie mu dwe ho a won te ase Ghana ye kwacha parliament ampani fo da Roma ye ne yes omo ankasa sere omo because omo wi apede omo kwacha ba bi adidi no omo wi omo san ka omo dom na nkofo we Ghana fo edo bedi agro amunya boche ba ne de nka na nsema na mo kana nke ye po na nso ya anya ne sa no make kana se omo wi omo kwacha ba no man mo cafe na obi so ti atechem hwe bebi yi rose course fo ya ma mem ko ye na seven prejuasa obi ti ba bi na wi na ko ba bi enye ho ye ade ame omampani a okoye eye omampani dada kofo ade oye because na menyi ni se obetimatu awragafo but ni strategy oye ene na sanka saade ne fa bi so aban bi obeba bi fa bi okowood village ene okoje asase yantam ene oye hoye no de hospital police station bibia ba ho sanitation bibia ene oye ho kama obakasa wonko aho apa no mudi mika koye yemu sasa sense oye saade no wan na ba ye tu obi akoba bia atechem be bia wo ni ade wo ni apam kemefo edi mika gumuso muntu dabi yenye ni pasa mu beto abade ne sebe nipa ne yale kwata de a na mo pa ne kura ne didi ne ye beka banku ma ya beka kuma ata ko ma ye ta no adunu wo de yesa ne ye seya ni atu abama mu ya fede mu ya no mo je ye mu ena ye ni atu o ma mu so sabempe ya dua da hwede ekoso nyamo bag ba ku bi si jaso a hwede ekoso nanka wei ka parliament nanka ma paase ye mu so de ade atofom bia eka nanka ya bo wentment na ko jail na ni pebi odemu o seven prejuasa a community okwati control be ni akasa kire no se wo hie bibia boni pakra man men ko ebi ka pie na ke de sankrofo wei akogum to okwani ebusa so ye da hwe Ghana de se wo de obeda mo acho hwe se de upie ba Ghana se de onu aye wo de ha stofe kra to foma ya che wo ni san no mo we Ghana for penny for quarter parliament o mo ntimi che sam na we ana kwaya ye ne thickness be say ya sika akodi baabi ebi akodi minister penifo botom na ne thickness ya ne kete enti ade boss wa na why shagatas uko quote say Kigali what do you call it Kigali so mo capital Rwanda mo capital town uni say ho gatas ho omo run shift anopa do betwi ho
time no so apo kofie awiaba ansa na nuna ba akoye sebe ne 12 o'clock sebe ade beche tie le sa de sent wo kra no ntimi mfa de kra nto wo fere na me hwe ba ko bi akwa na wotimu ya twetwuma to the sense wa twaduane wo bom ene wo tegata na wo na no na wodi en wansa kra hu bi ya hu ko nu so ye de na Ghana yetia ene ya say Ghana the peace one country interference yada e Ghana de obi anya ne ne katin konto na nkruma da so ka so ngoko a no wo ko ne sai he ye ye ko no show Christian country for we he fan no Rwanda no so eti na nei sase mo ka se wo ka ya na asem na me ya na so mre ene ade ya adwuma eti de baka nyina ne se eno mo ye kwaso ene na aba ya ni abro me se ebe ka ka ne nsuo na te na opana si e kromu afo mpanifo ene ni pa o ma mu nyina ye befi de ne ba wuo ye bepe kakra ma no onka ne ba ne biem de ni kuna wuo ye bepe kakra ma onka ne biem na mmom e wo mu na sebete se de no ameka no ya shabi aboko kosachi wasi nsuo to ade achi ambesi mi dan ade achi nsuo no etepe wasi me de dan ye dan me de cement ye dan Ghana fo mpanifo nsowe no mu nhyamra bi ni yenya se obi ye kwase ade ne eche na papafo bi atutuntuma ni akwa akoyi yesu wadi ni papa ye minister enti wadi ye yin film ni emfa nkotum dabi yama bugoche yehu sikani yehu hiyane no amakro na because mrane dawo sikani wunim ohiyane wunim Ghana esese yesua saadimi na bi yehu mesi na anu ai president mama onam sunya mesi so na onam no eyekwa na okasai ose enye bibia enye nkom hye enye bibia na yedi beye saade we nipa ne yeti o mamu ne yebufo wona wo ka asem bi se sebe mpedwa sanke yenye de yemmo nipa ho ban na ade etototo ayimu obi ba pake ne bolless wo fitanajo anan na no pay wo de ahye ne kitchen obi ya de da no gota wo nani mo no hwa ahwa na obegi agum twa ende Ghana fa sofofo nhyenkom se represent pa na ebehu ne he na nkewe sofo anka ato hyenkom na nko obegina ho o akosua Serwaa na mihu se na me ya chem so otwiegum we de enkom se ho anka sa tifie kwa wo ye nipa boni ne anyame nim wo kwa timi se shankom na akroma sofofo akogya na mo hye sa be wo se sofo kura blantain no jira TV so afi we de Ghana be she entinka we ye kan mese akosua mese Serwaa mese obu ono no so se ye be shamra awia ne ye betete hu ni pakro bata amadu obehwegu ma hwane behu entinka sofofo mabre na mo hyenkom no e ba ni se ye ne nke do mababro no so na nko gira ho Jesus come on ka nyame ne kwafo hey Jesus hey mom if you we one offense Serwaa mo fe na ma mo betu bola ni gun tum tente mo fe na ma me en na nke say yes we are powerful we dey dey ehu eti say ho ne fi ni de ya me se be tra ka ni Africa ye ne wa nka sa wo be tra we go Africa ye be ka nya djuma insuo petika ka mu bie ne torrent ni obie na insuo ni nam na etu hia manfo ensamfo saa ye che ne so ne asaja no ya yen ko meda se ofa ensempi na nsoso ye de ne se ye beka ama se wutie yan a wada woroma wafa ho adwen na wasonson bi ko kuro na koye kura ase chese hunu che me de ma bre kura akire case ni mra wai Ghana sham case ni mra na me chese apantan kura ya me ya wo de to ha na akoto ha wo de to ha na akoto se kuro bi na chese oh de bia na nanom ayade dodo Dr. Kwame Nkrumah nomo wo ma yade dodo na ye pen so de yo crash na to say boko mama ye de radiase ni ye fra o say pa cha fra mi Emmanuel Yeboa ye fra Emmanuel Yeboa pa cha an yo ewie de na enyemo a ewie de boko 2024 no mo na me ye ma dwen se metu kwan enti me ne madam fo ba ko esusu ho eno no kire me se ne yere eni pe bi adam fo bi o ye se adwuma ni bi o ye adwuma ni bi ama na ehunu enti memra na ye nkobo na mande ba oni se wan tu kwan the right time wan fa sa plan with the right time enso fa ye mum na nka watu kwan wan twen wadi kan ene jama connection man de esi wo mama me pa cho ye no kre na me wo ha obi mu ntina me ye ma adwen se
kakra na ɛwɔ hɔ na mede bɛtu kwan na sɛde sɛbi me kɔ na me ba ebia koye ya metima solve sa problem na obi mu na na o akola ketuwa bia mawo na benfie nan ni wontimi nsore odafa akosa wontimi nkeka no ho ne kon nyina wontimi ntena se nyehwe ada yare bia na ya wo na doctors ne stress adwene no am for me yenti ti akwaya kasa nti sika na wo me ho ne adwuma na me ne nyina na ehyigu woni ma de friend na normal scan me pa choda bi ene me kire wo na dabi uko wo na chi a wo ho kani no wonya free 20 weeks yi kwa okwa ne ye ne sa test na sa scan na ye behu sa akwala na for me yi okay ana etwa wo ho okay since be wie say na fe be ma o kakra da ho ne ye di wram na ho kire ti ne maame wo ho me ba chawa ma wo bi aka ne ho me ba chawa omo de se nyame adom omo ye no ma omo go school kora kafra iti adwuma be na wo ye na me ye poultry farm na di nya kakra me ba chawa ti country be na wo ko me ko ye na de me ye ma dwesen kan me ko me pe Canada eno no eye se obeye enti wo ye ma na adwene se madam fo no yele nje mabani nti obete me so enti obaje me 80,000 800 million canities kan me pacho wan ti poultry farm ni mu na anya access kan me pacho wan ti weja poultry no se bedi wu akwala na yade ne yi ni nyina enti amasika no nyina ahye eti kakra na me yese ne sa kwanya bi sa abade a metimi mehwese metimi de akona me kwa ne akwala na me hu ekwan ya me de no be fa so na bofo so ni maboa ya afo ti me kwa ya me tue sika no ma me tue half man enne a ofle na se wo dada me sa tiri kura de Canada na anyi wo de me ko Spain zo anyi wo de me ko Croatia bebia Croatia on the afo anu wo de me fa bebia me de bo kwa so aye na da me twan kran kwa sa improvement bia ma na me ye ma adwene se me ne ba kwatena se nti e kwatena se na me ye ma adwene se min ko biom enti on fa me sika ma me o zo an fa man ko embassy bi na waka se ebia ya ko ye aha wa bi tum se wo se wa ya de no wo ye wie na wo ye papers ni nyina wie wo pushi akwa wo hwa de na ye mfa ma me enti fa me sika ma me enti ya ma ne be sheda se wo diskan be ma me eda ni duru na se wo de be ma me a no wa se pushi ko eda foforo sa be bo so me be enan ni na me ye ma dwen se e sisi sem na sisi me enti me de ba be da mo na papa ya o kana asem yi wani ehu se odi obi atukwan me pa cha me mu de me hu se odi obi atukwan na emom me ko ni fie ho no me ko ni fie ho na enipa wo ha sebi omonso memi die bi na omonso wo ha omoni di honkomo fie na se bia wanya container bi eja ode alupre ba ko asi table so me pa cha ni fie no ode me koye fie nya office me pa cha da bi na wura dan mu ho na what say e ho se ba bi e fetupan sa ne ye ne de me hu bi ho de bat o fidi a wasete wo ho no mo de bat me hu se fidi ben sa wuta fa do ko me pa cha da bi wasete machines wo ho computers no ma me koye oyi file na ebia wo ye documents ho ene ma de kire me enti de aba no mo nte wo ho se wuro obi office ana obi dem na anya wo de laptop be mienu bi asisi nanimu a settings you ana munim bo se obekọ na se nani abra se oye bibi na se chese wo twi bibi abe settings you okay se wo hu se bibi ni mpa kenkan mpa de sua nti wo baba to se bibi se asi wonim se o chese o de wo ko di flag de na bi nsi ho me pa cha da bi ena lu presun si ni table so da bi o de na no fafa ne no laptop na de wo kro enti se no mudidi nkomo no
kwata wose da ben na onsa beka kwata ne de sese ne de wase month wie mo enkoduro 16th but said was ye me no menyini ni na se ene na o hye sa abo pa chawo ai winim se ene na o hye sa abo because onim se wudi wo case ya wura ba bi e hye a ye dan ya ebegie nti wo hye bo man no hefa no me pa chawo tema na wo tema ho na wo me pa chawo kumase na ye dan na wo hye ano me pa chawo man no de ye madam for pa na me ne wo kumase ya be 3 months no ena connection man there mine madam for pa na me ne wo kumase ya be 3 months no tema enti ono na adwuma se na oba menten enti ono afi de na adwuma no masa afre no woko ena o ma misia wode me call mine ho I see enti woni mine no de atu wi wadam for your do ko chairman yize o we be pacho da bia mene ne de ho nkomo wono no hana de bat ne de ne man no eye ne yere adam for ne mine no okay fine iti no sa no on kan hwe wadam for ne kan hwe waye basade but wo so otimi ka bibi me pacho de wakan nyina no ese me ka he me kire ma ba ko fa ne yere ne side no me mpese enka me eka ko homo adenti okay ekoye se madam for ne yere no na one nada dabi nada yi eye papa no ne ye papa no ene na tenada eye why se ye wi ba sa me pa chawa eni se usika na kam usika sa kam oh en na osu nim se sa na tie okay me mom de madam for no staff na de madam for no mama ne but na madam for ne de ni wonim se na wonwale oba no na papa na ne wo ho enti ena etire ne madam connection man ne kura ne unipa na oba me pa chawa enti one madam for no connection man na ne madam for no e wo problem wo saasem no ho enti case bia sebi oba bemu a eya na eya yenkwase asemu ana wuni wo ka ontimi nka ne kese to kura wawura mu dade ontimi nka ne kese oh enti se iskasa na wodi free man ne ho na afi se pa dem sika pa anto so na dia wo ke kasa wo she date no ye bon krata kwanta bisa mon kan chen se ye bon krata ato so wai se mi sika pa me pese mi diflo no wode de akodu no ye 44,000 440 million me pa chawa muosko kura ye tim obia woska nanso wo che na akobosi aba meni bi wo kura wo be wu wo boa no atwen kwana shema odini betu kwan kuro wei nanu mami oba ye isika no obopo so obi a wo joint watinga junction ya ye towade esei kuro na ye kuro obi a woska ya ode asie twen connection mine is a champion we bin kan chen why na ye nto aso na oba wa afo a ye bu ne to agum no ye nwie ne mfa phone lines ni to na ya medansi na ya me se na ma kanse musi ya sorry ye wefe e wo ho no na opani ba ko ya oda anu wo mo fe ye fe ni tie wai adofu na ko yo cheche ni okọ pension onya 80 years be ye enaka kemu film na me da aye be na ye be na otweda
ntimi se house of faith fo nyina ma no ye adwuma pa eni adofo akyerɛkyerɛfo yonko na yonko boa ɛwɔ ɛboɔ ho katapele mu ɛwɔ na ebedi na ɔtweda no na ya wo ya sɛm ya wodi asɛm wo sɛ de bia etegede so ya ka 2024 minim sɛ wɔn entie ye ne osesen yo na sabio obi a ya wo ya abrantie sɛ wonya 80,000 uba sabio wo yarefo entimpo no nkaba yi a kamesɛm ka ho enka wo de 80 years adwuma mpo na ɔtena Ghana na ɔde hwɛ ne ba no a Omane 44 na sabio o tu kwa ko peska no gya kwa ma ne yere na ya sika bi nche sika ekura no na ochie mu mienu no half no kwampo eso bi nyinu no but ya me kan se akonto ya wo Ghana fo ni so no eso enye obi na sebe wutu kwan ya obi akoye yewu enu tie twepempe so bi na ye wo sika na se ebetimi de ayebibi wo Ghana yemfa enye baby ya asem ya ko akoduro sika ejie se please amamu amya fa enye ya sika jene bedi ne nto so na nipa no woni sa ade we sei ene nto time ka pina nipa apena kwa kotu Ghana no David me just say bra yi na no na yi ana so opese basic na ehye ana say woni se ma ni ntimi nya no de trapo no ama wababenya case ana say adwua ya owu ano de owu yi ko ma we no de sika kwem tumi no me yin say adwumpa because the person will say one more time I don't know the connection of our anka David I think and yet one down for me no one say problem say one more again and unfortunately I can a bit just one man is can or person a shikeke or no they show one any problem be a yan poetry and yan a kakra wo people say show me no na would dey owu esika ekwa so. In fact, some are not leading the man who run on to see a chin. And to see a chin, and it's a crowd of Ramunti in Canacas. I see a chin on non so promise Canada. Obama crowd, see a chin on ya, and your boss says 16th now, Washington. Ya letter the Atoso. Say 16th for Washington, Madia, and you know when you need it, why? I see a chin. Assembly Usra, someone when you are there. Then it's also first of all down from China, and you. Because I have said we have me makasa me hwene me bo da woma kata ache oh ntino mpedimfo ne masa me kan say atiefo yentie akonto de aye ubetu kwan aye ne mo so utu kwan a fa ekwan papa so be tu kwan ye mpa de sua ni abotre bibia de se connection man na ye ba kenkan na ye ni otwe honhom so wo de wade ko tumu wo embassy baby ne da emra de baba no wuti su na de kotum na yi wo so a wuti no mo na ya fro we de ye pani quick na quick nso ni say baby a wo no wanya da janko no e wo no wo da wo so o konso oboa eye obi ne esinfifia ya wo giskedi so akonto nkofo tukwa obi eni wo moni ni nyina ni say onye otwe wo na wo ye nkrata ni ye no sua de na chese and na fo ekura ye ntimi de ye bibia so gire ko bo bi pa ye de esi ya busu esi kenya akoma no wadi be wuru connection ma bia na fura doa wa men say tam ntama ya ne mi dusu ne say ye be cho mi nsenya yo me da say abusu afo 21st clinic de bia me ka che o say e ba sciatica wo bre ya bai wono kwa na ye sciatica expert sciatica no me si e brofudin e de nanso yare ye nsoso mo akonya ma ne ntena se enu ntina se wutie me na entini e san woto ase honom be fa wo sira ase honom no ahya ase ya jeje wa ma ne nwansa nanso so se si ano sa adwonkolize a fabra 21st clinic na yenhwe ohaw ne se ne sitie na yentu ase mfamfiri ho ye de to nchen ya yade bia wo de dan 21st clinic ya wa hwe abasobodi ahodo a 21st clinic agegea na chese yade mpokura esuro intifabra lab yeye enyase eboye trim ne akwa akofa bibi di aba be ye daabi ye hwehwem nya daje ye o lab ne twa scan massage nso ne ye hwe na wuhia ye be massage wa mat adekoro na to ayera
ye wo machine wanwaso a de hwe nipadua nim na yade bi ewom bia ye toase de afiri ho na ahoto aba branches ne de ye 15 wo kumase abomoden ehwa overseas ye ne Sompa ena wo dankrom me pacho Sompa TV ye ne Sompa TV wo dankrom sanso so no boase nso ye wo council quarters enkran ye wo dome market sunwa ne nkransa tachiman ye wo hoje ahomai na ne ye ni nkomo 0249 311 311 0249 311 311 Gino hot pepper powder nie enuane nyina ya akono aye nika ye hwam na afi so aye ya wo peduane anu oye dia me pa achew bomodin koto Gino hot pepper powder mekusam ni bifa ye aduane no na anu be ye ya ma wakoma ato yem me na nase aduane de wudi e ma ne nya nwunu saa aduane wudi dia huhuwa no kakra because you see Gino hot pepper powder no truly hot enti wotemenka onam dom na se enyama wuto nyina Gino hot pepper powder nka ho wadaworo ma you are missing a lot me kai wo say 100% natural preservative bi anim sanso na enchine ene MSG enso enim enti tumirika kwaje wo de OCP Ghana Limited se menka nchew se akuafo wonom na ama akuafo botom aye de tu ye kuani na otemenka sa bre nsu otuto ya wadaworo ma fertilizer ye papa ebetimi aboa no ba ya me na so do so eye OCP Ghana Limited for de se wudua ne ama ebo chefom se wudua ne ama ntete wo ho se wudua to so de ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina eye fertilizers ahodo ni bia oboru agrochemical shop bia mu a ye beyi dia udua no ehun fertilizer e dia ma OCP fertilizer de medofo eye papa Tago herbal mixture ne capsules ene edi ya kaginamu ama mema ye mema timi agina so say renchen bema de wo sa opoma twade etimi poma opoba twade na esi ne tirase de na esa atamfo ye nyaw Jesse number 7 akwohye nyame amfafie pe okogu mema nyina ani mu ase pomode ya hwehwe tago herbal mixture ne capsules na wono mu a ubehunu say yes wasa ngina wo na so oba wuni atenka ntena se miye nkonkofo oba afoforo esa na esa wonse yes fom oba wose wonya atenka yenunu wa wose ultimate den na wosre infections ahodo ni nyina tago eba mixture ne capsules ene etu ase e de afri ho ba bi eto no otu no bo wura ho na benya wo de ji ahoma ne mpanyifo ni nkomo 0243 228 296 0243 228 296 achadie soko promo wadawro mami bisa pomo tomato mix Gino pepper and onion ne Gino jollof mix no waje wo de de kiresa achadie ekoso no wonto wonsa aka wo de wunya nye wo de a me kai wo sakwaje wo de na wo je wo de na de ya aduane ewie a hwemu na akrade na ekoso dial star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash wo dial wie say pe numbers ye wa paper ni mu boboshem airtime no eye 2.5 million chese me kra meti e kra mageme dia no na afen so ubetimi anya kwanya na win chest freezers TV microwave no ni ade gas cooker enchansen ni nyina no ebe boawo SUV nso da so ka kakraka nko awo de antibomoden na wura mu bi na kokogye wachede RSYD no VG Studios yen na yede ade bia yede camera no ye ni yie enti se ultra skate ultra sini na wo special effect e de atoso ama osini no ayefa RSYD no VG Studios be ye se adwuma no e de amaw afei so ye wo sini ka ho akadie sini twa ho akadie nyina ya wo de wo ha obedan ya ye beginam na ye de recruitment ni ye tools abegina so nye twa ne kama e de amaw ye twa mfonyin so nti nkɔhye container bia mu mie nkotwa mfonyin a be wi ase wona na 19 yimu ho 40 mu ho mfonyin da bia ba ne saade a na ese osika no wato agu kura ye won kran malama base off first Kokoko street ji ahomai na ne mpanyifo eni nkomo 0574 715 778 0574 715 78 Roman Father Dronia Pomudini Roman Father Dronie
ahotonie Roman father dronie apomuden mapa enie mepacha otitriti ye stroke uteteo honam ya ne mre ya to so a Roman father dro na me kan fodi ama wo diabetes ne pressure teteo yade ada ne kwanko chronic wo so won ne wonko yade aso den aboden won pese obeja wo ha me kan fo Father Martin se ba me shade ama wo na wiei ba bi eto no tu no obowura ho a obenya bi ato ji ahoma yi ne papa no eni nkomo 0247 919 122 0247 919 122 wafa yakwa Canada aba ne yete ha wiye yo o kwa aso a wafa je udu chenchela kotu ko Canada ese awo ewo ho ne nya agro wafa ase wakwa Canada aba de ma na kwa aba I san chete foi ya semu onse nsɛm a na yɛbɛtena yɛ start sɛ yɛka no ɛno wa ho nsɛm na ɛba ha so wo hwɛ because Ghana kuro no mɛka sɛ kwan bi so no dada no sonson ɛne ɛwɔ mu nyinaa yɛde ti pempempempem because we aba sɛ no sɛ mu sɛ nyɛ ha ka ɛmfa na ɔde kɔ na ɛmu sa mpanifo no ɔmo tie sɛ bibi sɛ ɛba ɛmfa na ɛso so ɔde kɔ na nsa ka ne sika ana nipa no wɔgye ne sika no your best friends were there, we criminal and as well, foster and as well, day. Montrain. Oh, day. Also, now, Kaka, or Senka Canada, a chain or Spain, a chain, Yamin Kwan Kokazam and Medoba Ghana. Was Albanese? No, yes, sir. Some countries, no. Canada and ye, and what test were they by Spain? Some of so Croatia, one more machine. Aye. Tis a Yamian Pata, both your back a carving and revenue, that in a crown. Canada ni Spain anye nti mesa country bi friend Ghana so obekwa enso wutim enso no anum na wote na normal way koso ama abranti a normal fine se wutie ni nsem na nanka eye adwen papa ko du ba bi na akra na yade na ebeka ho no ya ye kase he obapa ya we ahun du me bi ade obi ka bia no ya na ye ya na abase no ebi enyu ndu be frɛ na okuta sika sei ene se hwɛ Ghana krona kase kute ontofo bi omuso omuntu kwan omukuta sika kase nenso we beje ye tu ha container ye yifi ha ene tu free ha ye sen ama sika nyina dai ahye so tene mam te se na te de na fele ni owo de ene fele ni te se te ne obeko bi ma so bra bi aminim na wa hye ne ho akonfo well done akwantuo yi bia wiki ya ode ahoma so ne kon ekune ho de ama connection fo na nya Ghana fo ni bi no eno no se wo su bekuta capital na de adwuma wa enka ho topa na nipa bi ma ho nto bi nyina akoja MPP ni NDC from Crofo ye ma ho nto kwa ba bia ba no so ne policy ba ya tikromu a ana ekoye se authority we na gigi sika ana ba we koye ana ba we yaba e ba ya pe ne kopa ma mo firi wo se wo yensu aba ba yensu ebeti ekoko kro be na ti se ya dwene nya eni ti sa no ma we no ayade a obi su kwa timi de yese me so ma ba na ba ntimi protocol manya protocol be ye 10 enti me timi de wakọ usu nim sa mpa na ba na aba wo be komu no oboa owie so so o se ayi party no nim mfie dodo a ye de achi ye de achi enti sa ni pa we nyame ampata na o minister bi adamfo a wo kọche ne kura na eye kwa di wan hwe na usika na wo ka no akwahye nenso nka adwen na nanka wo fa na ekwan bi so nanka ya adwen pa wo se me ba yare awe wo se ne so wo se nka me kwa na me koye adwuma ne me hu kwan ya me de me ba ne be fa so because of so ataya hu se ena asofofo bi ne se bi adusifo ne abibidwofo ebinom sikai o bra metima ma asan ade fa se bra no de ko o metima yo se fa se bra no de ko wan hwe de aka no so kwose ena sa le te de na me di wuram na me kwa na aboa yo nkrofo bu a omo yes abo wo mo eno obu a no tegana ontimi sidan otu kwan okodi be 6 months wabeto asasi sidan itia kwantuo ne de nkeye nimum yen hwe bebi ekofaye amfaye eno na nipa bi take advantage bo Ghana e de yes ankwase ade amfaye kura ye fie no waye akwa ba ko ye chena skwa ye busa no wose woni ba womia nenam mante sa story wose woni ba womia nenam eti protocol ondo otimi ade ama wa na oni ba womia na nam wa nkrofo ni hu se amanfo de mpanyimfo bi din na edidi me say
ya yɛtie wopa koka panimu bi ase no wanka ne yi anase yɛbɛma serve court nanso obi nso de ba wɔ me adin dam obi de mama din nam yɛka saa asɛm wɔ yi a obi ama ma bi sɛ di go be free o onya ya no wa kyerɛ sɛ da no de ɛkyɛn the last minute na kwa na yɛkyɛ na skwa yɛkɔ no ya wuro no ho nyina amana ka ne boxer na singlet masa ba mi afa ase wona so ne ba obi ananam eti saa case we kura nke yɛkyɛ no kura no enka saa case na wɔka yɛ recording no na nka obi abɛgye recording ne sa yɛfrɛ wo so ne ba obi ananam ne asɛ oboa eti pani na wodi ne din nam no wo sɛ ne din sa kuro ne de obi anka hwe sesi emeti am akonwa agu no mate ato a kama trendy free ha kopem ayi na vrongo no nko ba ko bi so no wo no side on so na yesi la ba former MP ono so baji amanfo bi sika buro ni ade sika eno so famra no ono so fiti sam ono so no NDC ba ko so no so MPP ono so ma obi print t-shirts ni ade ohiani wa bi a wono ne capital kuta no t-shirts ni ade ho sika nya sanketoa na ban ama power ntino wo se mintua eno so fiti sam as obatra afidie so eye MPP communicator obatra afidie so NDC communicator na nipa wi enti de akoso se no ye besese eno mabu amon consult yen kakra me pese me ye sei o edu me bia sabi na man sika na nyankopan fa no me na adwe ne de ebi ho kakra o because ye ne sabi anuma nyansa sa ejedu me bia mo mutemu consult kakra no ana mo se na pese etu me wo Fox FM na brante bi wo safo fitam me hwese ne nu hantwo oba yi o mo na me hwe yi o na msesa yempe ba bi ncha so mo me nyina akra ne nkasa me wo nkrofo bi afra me se me bra de noma na phone su bi hihye noma nim na o mo ba ne abeche wo mo ye friend say asankare bali a ho enti no mo se noma no se ameduru an ma noma bi hyem anhwe na say enti no o mo fa 40 million those days you tete sika 40 million enfamra na oye na dwen ne bra nso no hu ne bra bi a o ho de noma ama na bra bia ni ho ana ba o be bususu nwa chen so pani nyanya bia o bra bi wa blochire wo se da bi na so de o se move as a fit me na me tons paper o pani kone tons papers watai na wempra se wa me consult me gabu wan se mobile phone ya de ne no me fed wo tre benti ko diska ne be ko ne wote no wotwe ne no ma sika ama no ma so ama itedu me bia mun consult ni pa bi kakra de wo ye nanka ye ne kwa so a e ba ne se dia na abaifo yesure efi abaifo obeka kire won ko si ne kwan ekwan ya fa so na airport fa utimi nya gada sika no ne se nka no ma bi kwa ni mu but okufri kwa mu bi na beka kire o se won so ko fa to beje golf ewom ana copy se yo na wo mu nyina achi ne nka enfa se o de opani wa mistake okay ekwan ya nipa so fa so age ne sika no ewo mai mu eboa obekone nipa bi agi container no de nhwe ne sliding door aba fofofi no de bia ye ho no de Lufthansa plane a toy plane si wo na flag Canada flag American flag Germany flag no sisi wo nti ko hu a na computer bi okwa de si okwa nya adwuma nti wo ko ye se wo ne mfidie sisi wo hwe mfidie ene feni wompo o twa wompo edi mfidie de sisi wo ye besre eni bia na shekotu a ana wa shekotu a wa ka chini o ene kotu no kwa fence ai kejeti ya hangi fofofo etu obi shekotu no botaya na sebi wo ko na sebi mpre hu na sa be de me hwe na appearance ene ye fa appearance nya bibia o tobu ase because first no ene nyenye ko biti dipa yes nipa sumasi o de wo na ho keka oba wa hye ni coat ni ade de onye nipa obetuma ye bone oboa ono kura na bekun wo hwade akọ nani nyina ko wie se Ghana fo mpanifo ya trafidie so akasa nsem we eye dan akwantu de nipa beko saadi we na ne kura ne besa yibi ye ka se obi kura discuss ko de ye ka ko se mu de montwa me ko ye yi na se mi tu kwa na ye moya da bi nye ne sao mi wutu kwa bente wa ma mini no okọ Canada nka mini no onu su ni me but ye nhwe hwesika akodim wo ba no so kura na onya ahoto meboa akwa ne nya ahoto
it is a sense of Cobas, a drew be granted for Scabra, scanning an aqua, Cabrani, Ubercon, Fufu, and none different. But that will be Papa, or no one inquire who could do different for a trade. We travel not that light soup, we are not their back and crowd a banquet, we are not their son or their conanum. And also principle. Ninquire me and sat into the Yano, what would Ninukuno Waleno. Abenkweni light soup ni katingontoni to travel for no the ball light soup no the kwa benkwa no the kwa na ekonanum enam no so bia oni different year ye de ye edu be komu no na sa ama ebi wo amane wo fie o hwe madafo no ne papa ja be boni dia me kofie me nyasam ti me mo so enu ntino Sam ya ubakona connection ma foni binom ukoto sese be water sport no wo chile a wan wi abeka na nyame kra ma ubo meseni dabi nye sika bi akoto so bi de chile no nya na mo ni mere ebi na no de ofanize sese wa shop abrantie sika mu getting to 400 e sika getwa ye besre ye wa ha ye yesu kra no bo nse wa sem bi kra ko pie court na ebuja so de adwa presenter ubo ni ye buofu mo na wachese motete wa praise for motie to manya adwuma maji adwuma ye no look at this won fan obi na be kokoto o lawyer wadru ba bi si anke yese je wo discato ho oba masa oba obi ajoka pre ye ni e credit kwa ne so ya ta de frefre eti ye sa de ya mokra na bo mo mokra moko mu e den ha mo ye besre wo de oba wa ba fie producers madaroma enyina fa ehonyim abrante ne ye ne nkasa onfa nsika mre no onfa ni sika mre o de bebi adru bia no onfa me o se akwanto no onko biem onfa ni sika mre titi ofa me da se ma me mfa kwanya iso nchia me doctor Dr. Daniel Asante Mafo sabre ebi ana no nso Facebook ono nso gina so na papa ni ho ade ba metiri na me kai sa doctor for so bre pa se makaya se mbi se doctor bi wote adwuma mu se ya na ma mbi ne babae omo ba ya na je ogusa akwan so e na ogusa akwada ne se ede na ha wo o se doctor mpa mehe o se ohe sen e na ni okogusa ma me ne se ma me obayi o se ne ede o se doctor mpa jo sa na e pacha sa na e kasa na se sa na e kasa ne mu sa na e pacha sa na e kasa wi asan papa ni se ni obi o adata fo bro ena be si mitri ram dia tamre awo baidie omo consultation rooms nyina ayema wo fa asem yi ehia empanyimfo adwenkyere ena me susu hu dia kyerɛw yenua baabi wo 22 years ena wakɔ awade na awade a wakɔ no woni ni kunu te ya kyesa abrabɔ na ekoso mene wo kasa o ma wo miensa saa bre ni nyina sister ye ehunu se dia na wo namu no eye agent afei na awo etwato wo yaye ni CS ena wo hunu se efi 22 years na ba bedu wo ya abo abre wo nyina dia wa famu no eye nkwase asem ni nyina ne se ni kunu yi wo fa ni mu no afa kire wafa ni mu afa kire amode awo ne ma na CS ye okoye wie ye no ena ono kro ne kasa se dia wakọ akọfem aba no o ma ne ho nya den enso still papa yi say na o se die ntia wontimi nka ne kese ne se dibre na ekura papa no epia bonti e beka se ono oba me Yaa Serwaa asem ana meta kan se me sofo awade asofofo ye me nka se o monye na so sanya mi sitie yi me ni mi kunu sofo ba na bibi ha me na mi kochire beka so ye sofo ntimi na menye dai menye eti ma me ni case ni se ya na akoye o dibre na papa ni wonti asem no ntimi nye dai enka ne kese ena yakoye na operation ena be ma isusu chenchina age o ma no enu nti be ma ne buafu a won na fie eno no ne buafu a won na fie na ye na dwendwen ena wo chire no obusa se no dia ye no onye dan wo suo se wo kọ bo abusua mane wo suo se wo kọ chire ma chire obi a ena a free 22 years old no ya fa ni mo afa chire double bar ya bo ne double bar be si samre no CS no ena ama yaudie na ye kese a me mati bia meka enti wo fa asi se wo se wo tunefo a e dia se na be ka chire
Hey, say one is him too. Say wo kan say ya. Obi ote wono. Say badwen ba na obeche de wo kan ya say. Ofa animu no afa chire. Say ni to kwan no ofa. Ena de nyame de ma he say ye mfa de ho so safa. Akwa no edu frupe o. No edu frupe pa. Ye kan say na etifu ahu because obi wo ho a kasa kwan no ya na nti. Makane say ni bi obi beti ase. Ya wo mu say asem bi aye kan bi obeka say ya na yenim. Ye na se bi wo say me ka say madam fi papa. Say on se me ka say ma bi wo situation bi mu ofie a wa me kan che wa o ka say na wale ye because one o da ka papa wo kan asem bi say ka say ma wade sa enti de bia se mo ye na me ka say obi ka say wale ye a me ne nya adwi obi ka say awo ye a me ne nya adwi wan ka say test when na o ma do ma ba wias no eye a o say ma wo ye tenio se wa test no na wa wale a wo te ase no we okay na de wu kan hu bi sa ka say ma wale ye na mfam no mu say awale ye na wo ye obi hu na wo ye obi obi na ne ba na ede atwa ne se kan obi hu obi na ne ba na de wo mafu agu ne so eku ebeku ni maame obi hu obi na ne maame edada baabu babu se wo se me baba aku bi ofie enkola ne mami nya hoto ofie o musimisi fie be nti wo be kasa awoye nti kasa ma woye yemfa no nto nchen hwe ya fine ko obi ansusu ma na ne mmere obi awale wo ho wai unya nkomu a ema wani mmere 22 years before tobo nyankopon wo bre ma nipa bia me de bia meka nyankopon ma me tukwa akwa broje bia nka ye de mefunu na aba saa no ma na ya na ye nte ase nyankopon ma oda ka ma bia nka me kokko no nwa aba wo ka wa nkwa ama ye de ko fo trotro boko wo de wakwa aba bedu enti ya na nyankopon trene nsa wo ne brem ya na nte ase ti du me bia obi a wade no ye speed wo fie se ma anyere me ho a me nwie kitwa ware pani me nware ntu ba de bia na ye boss bo ene hwe wafo hwe nwa no kitwa na ekwa da bi na depression hu na so ye nwa ba utimi se ni fie wo kase ko ya wo kase wo ware ni petitri se fie wo si fie wa ye nsi ne form because on na kwa wale pa o hwe fie etudu wa ya na wadaroma unnya nketo mo wiwe sku tete o mefo mo nkofie but fie be ye dan be na no nka so otifie okwa no ejada na chi se achechede e be na odi ni bi akofie ho sa be ma wo ti se nyame ampata na wunya odi ni be kofie no o tu kwan kwa nyame ampata obeba no ane basa ono so be fa ndobo ba sa mama bi o muti say bia most of them no o mu mama o mu juice obabia o ma juice o mu pen so ya o mu wa ya akono no na me ampata obedi bone mama bi ntimi ntra o sa asema ye kan ni say na ya uko manne ma ye fo moto ya do so pa wo ma na bi so request se fa meto mi wa fa meto mi na make chro tu free afa be sha se mi na make na me program bi wo FM those days na ye anadwo nkomo na me ne akosua brago na samade osum ne ye mpa so nkomo ne ye kekan nsem ne ye ne be phone light girl ba akosua free airport run about was in a boyfriend won't me nya da adenti ne busa sa de was de wo ye ma me no se me ko fo ba ma fofo won't me nya me na se de no ye ma was me pese ba ma bia me no da me kunu ana me boyfriend me tonko na ofa onso na me nya me feeling enti semine feelings it is semine jaya into oye made na ye me yakura na me mane nko because bia na be ma be kwa konya me so na me feeling wo enti bia na be ma ko ntimi unsatisfy me it is how me kunu no ana me boyfriend me nete no de bia me no ya tra so many years me tonko na ofa enti ya me no ka sei me si ye o mani bi wo ho no ma enne de wi asisi kui atrawo ya tra ya tinya nkopɔ no tent na nyame de agu akire no yanka say the bread ya te awuram ye koyanum de nyame de ama ye ne yese ye mpe ye koyanum na ke no kobra ni betima kotra da kan na ni sei am ye de brew atoso ye wo gold ho ene wo brew ye de ato ani kosua yi so e de ne ko ba ye eye kala ni nyanso ye ne mema ya so no mo ya be kire ni o
enti saa no ma na ekoso no e ma na timi request se ne be pese no foke me to yeah dio enti feel na buswa ma se ya tra omo kwa na omo ye saa de no so na de me pese me kan nyina ne se eno me kan asem bi nyankopon ma wadwe no ma wonan awade bi entra ho nwu ewu ye bi nkoma me kan se ho de ebi ameka se ampa be ma no wona na omiansa na be hwe ma na nim eti ye be ye mi se ya ma mi di aweho ade a me bere ya ade bi a wo mpa bi ye de ye wa wo nche ubewu ade bi a wo kra ampe no se wo ye ho tan wa ubewu last minute aduro bi ene wo ubewu entena me ka sa asima che obi a wo tie yen se wo ti awade ase adwumam ye tetew awade ase wo kru tetew wo kru na ye ma hyew edi nche wo na reason tie wo na ye ma hyew because be ma no o be nyina no o be fa to wo so wo be sa me ma so mo te sa mo pe sex e fi Monday kosi Sunday no wonya o che di mo na bi abaako na se dan holiday wo kitchen wo here for wo be fa wo nkwa ni ko school a bu okwa no kwaje permission because we boss we adwuma tita mo pe no kwa adwuma eto no be ka cho na control o ma nya adwuma ente na wo kwa adwuma ko be ka san metua wo ka ena me pese me no have sex unu see na ni na so dia se me ne na bre o eda no de me nkonya e ma no me nkonya o na me nyonko ba be fa onyonko ba ne be ba bi obetimi wo no wontimi eto ti wo sa na wawu nto no ba wo ko padan wi ano ne woni we ne wuwa na wo ma mo yo ye mpanimfo no abaye akoa na de wote wo na wo pe no na one ne ma abaye boss eti better wote ase a wonim de Yankopɔ ba ye wo kire eti bi na me advice no se wo yo ba na wote awade ase na no mo we koso na wo kra na wo nipadua no ade e koso he enye sex bi akora na ese wo ye ade nkwase ase woni ma me nka sa ase wo yo ba ukuru request sex a yesi fama no but hwen komo na ye koso no ade e obaye no style bi ho akomba bu o be won so men koye no me nka se asuma si de wa soro wa ya de o dabi ma me nka sam kiro enye style bi na be ma ka so request na ntimi a ene ukuru ne ntra sen kasa ene ne ma wale so nye mo manye sex a wo koye se wo be fama ni ma san fama to ade ni mi ntimi style ni bi wo fa ceiling fan nyina be na no mi nim se ma ni hiri so si me ma ana ebu nkwasa keka ana wa wo ni plasma na wa nkwasa keka ade nkwa ede ade abuofo na ye hwe omo no omo de sa no ma ne bae wo hu se de omo ye ne ade ne bi okura na se bempedu asa jesa ibi no ma picture bi no ma but hu na nke de nko se broni betima so ne benonko baam ene na da almost 2 hours wo batimi ade na omu sa na de ero ku si ani na ya enye se ye na onya ade o ade ne sa na nyame bo ne nyame ma e ko no wa nke ne mama ye hu anka ma ne behu eti wodi komo bi she ho eti se ya yesuatra enti na ne obi ya dura no de abesha o maduro we me maduro o betima ko se won do to agi sika wo eti de o betimi madavu bi ono oba ko dem o se mame me de yama ho nsa ne o na me de me wa na me de ama no e we no ntimi na me ko ma ho de aka me wu a me de apre me mpeso oba be ha me enti edu time bi a yenhwe japade ni nipa na ko the kind of person no ebi a wo ye dwuma mpani wo ye mp wo ye minister etu susu said wo de ye no se wo ja ko obi ba be hye na wo tena ho me se ma bebre wu a ko mutie ye ne asem a ana mutie se ko mo da so tiase ke no ma ye oke hwe du me bi akitewo se eye che ne dodo o me anu asem na meka hwe awadefuo bi omuni bi o but wo mutie wo ho ase omo have sex e da omo te no obi te dan ya te hilltop te dan kamam daka mu nanso o se ade e fen se me ho san wo mu bi da eso ni ko nete o se be ma ne ba obi ada ne da mu te be ma ne be filia oba wo mu na se tu e de enko na obe ye chewsa no piano nato ono to so na buguru ba ya no aso no akoda ne dem ti be oba ne se be ni kun ni ko hye dem wi a wotimi tini shuo sha na de we ya mo se feeling me nkura me ba wade so many years me nte feeling me hun sa na me da e me kun de be ne wo me ho enso watiwo enso wa wu twemu no so da ne ka me o
turn me still say sister idea aba wale po he ma menka asem kiro mesi wunim enti de meka che yenua ba no say yesre no say we na ne kra ma wonim ne kra no nipa kasa kra no nipa dua kasa nyame de kra ma ye say yentie kra ne but me ya to kra na to atwene ene na yenyan kasa ma ne ho say ya japade bia mi ja wakoti de kra ne ka ne ntie etu bo se tim yes sister no nyale no akro betwa mo de ne kra betwa mu ewuo pa so de dabi eno ma bi hye mu ache afi na time na wantimi kra ne kasa che ne wantimi edi nua ba no running away atem opa onfan wo se panini ade ade wo ma me wo papa be ma no so ma me wo papa onye bold fanko to mani ko na wu be ma no se ho ko ho enyirai omo na wu be ma no so de ba ko to obi anim am ya bu ofo de fanko to be ma no papa na se ne ma me anim se papa ade am ba be ma no de yemini enti won kasa nche no se o chesa no mani be mu a ani opoku fa ninku midwale a me ho pai tie nonko ne baabi onsu no nonko ne baabi because ene awade no se obema se obeja ya oba se obeja awade a esum no yenka se wo na wo si wo ko wo je made enye ye mra wo Ghana ha na me se mi ntim na maja awade a wo se japade a me no ye nemum se ye nya wiase japade nya na ehwe ka fa so be ni enu ntin sa no ma no me advice no fa me ka sa kire wontie me ontimi a wonyai ena wo tawade ase na wade no enkwasasem wom no ma ekosu bia no akoma ntimi a chai ne fa mako na wo edasi is a champo asem ni bi ni na say no nsem ni bi wo ho a eya mi hu no wo me aka isimu a ne ka no ne ebi wo ho kra ye den se meka na esu nipa na ipemu aye the experience awade 45 years enkomo ankrofo ni wadi a wahunu fa bi to ne fo no nso ya nyansa mfiri na ya me das na ya me ne counseling work ya na assistant me who say is a fire na wo fun you so mintimi me ne nya fine sa se me to be sana sam no efia wotimi okusika wo okọ abrochire ekwa so ba shopping be ya breeze system enya sam beto system fun ya na wo fun obi anke e shopping bre wo de ena me ko evangelism ena system ya approaching osima matu dimpa ne so ye se wo asori se mu na adwuma se ena wo ye de bo ne ade abese mi suma sam na na ya bema na ya wa ware no na wo mo ware 8 years na wo mo enwoye ni maame ni papa ha no ade no akwa wade ase na wo na bema no krofo no so twe no se be man fa no tu etu afa no tu ya no wo ba be coat hanger obe ya fo ya ba be ya beti nyina na apega because bema no fa no tu ena sika no a ewu fie no eni abrochi no kokon so di nema eba na odi ko me le bu shafo ni ade no le bu shafo ni na ape dem ma no ase enti wo ye bodo ya o ka chere me na Mr. Opaso o sian na am say Bible say no kan Bible e ma ye ti ase akura say ye wade wo wie na be ma na enti no anakura enya ware consummation dia me enti enya ware na adai ena wako aware mfie nwotwe wo bada asemse na wo no sikenti wote ho why quota na wouldn't say anything they are waiting you was ma me de anam se ye doko papa no ma me akomo wo amane na ye fele ma no se wo mo fele ma no se wa nya ntuma na wa ka no kura ye de wo no so papa no ma me de na ya sale so bu case na ge on ejai aware ne be se me kan say emma na wo mo ye wedding na ye omo de ye omo ware no wo ko aware no na ye ye tie chense ma me papa wo fa ebusopani wo say wo di she no wo fa ya fem me question kwasempa e so fe na question no because wo di one no ade ntina wo fo ye bi na wo no ho a leja wo bo an
na of late no suatre bi aba emema mu du so wo mo di emma experiment yeti ye ka obi beka say but this say it may travel my girlfriend so asemo e na wo mo yes ade em enti emma na ya wo peska no wo mne wo mne no maje na sebi ye be sende ka utru mu ahoma no sonko eni woni ma de no enye pe enti yan fa wo tsano enti no engo entity emfa ya wo bi emro na me won se dem 22 years and we want and na won ramiensa enti be ma no wo scan enti no wo cream bi ne enro bi a wo de ma no o de ahye ne ho na akwakoba nsa na ya money is not everything sika enipa so we say worry 45 years me experience na ya yen cancer no kwe awade enye se wo ba be ye donko wo aware mu umma me ye donko ba ma discuss no de ko yo won de ye de wale wa enti wo fa wo te say enwa you need to speak out you wo be say wo fa say onya wonko but I think I couldn't say Ghana from my adrian say one way and I wouldn't cry now when you win one of us actually one almost what so offense so said and some four men be a catcher woman and then some four maybe so catch a woman I want more appreciate to a muku papa yeah one year I'm missing car every shop they don't really appreciate and money be and so she say you don't worry na ya aware is not everything so the kwa aware mu say ama wo ba ya say we sit here timu ubo na ko ma wo na wo hwe ne ma first of all no oba no on pebre we kwadufo stock wo bi kwa say o first on tan no krampo no we germany make na awade we say ya aware di say bi ani jebe be wa setrem e do no ani jam ani atete any adwuntwe na hoto so tena na bebre wo mu ntam na ya sama emmema ni bizo so won pese ni nkum nyanti enema ya wo mu travel abonti wo mu girlfriends diska ya wo mu timi ye emma wo mu kwan emma wo mu ye won timi travel wo mu je ni so na ngo ba ya wo tie aware ase de wo wa de ya wo kwa aware wo na ko gu fie mu si aki na be ma no epeso no wo dane so wo fa to awade no jawade no bo wo fa so for mane Baba no mane enya ho ne rade se yem fanfa wo jaya enya because after some time no na ya wo benya ya he enu da nche ya wo betimi ya because awe woni ya no ya wudi no etumi ekum etimi ya nkase na sika enu wo bekase se nya jade yam ya wo hu ebeto wo enti the man ye hu ye se awade no bo ye no wo ne nim ne ye wo ne nim ye fanse ye ni pedua ese ne sitie enu wa se emrama ye se we you know the shade we also the didi en sabu ko bonkum ko didi ko na ye taka wonse obi won so na ko ya bonkuma en what share kwaya ya ye fa wose nso emfa so it is about me say wo chiwa no pe bia wa yira kwan na ke say wo titi wan kasa enti ni sketchy se utwane na obu obu shafo ma enti ge ya wo me ya wo kana say 22 solid years wa won kura miensa e na wadi mfie sei na ya ne nkwa wa sister no enkwa wa enti atru me yakopon peso bo ne koko e so sori fi awade no anye se obewu odi hu emene kase ho no obewu sika na ya wo nya no no hotela no enye no emma se bi ebe me nya enkwa 3 years enti na ya awade no o mo ne papa ne ma me amane e bu so penya amane yan fi obo ma no so ni nkofo na o mo ntase we be yin se bi obeja na se o fese onya sa be ko so oba no pake ni ma no won ti na oba ni anfa we de na do an so no be bia ya odina fa daati oba no so so no e wo no you ente so sum na wo sum so no sikaka sia obenya bi di abone bra anya bi so e de no enti ma ya mo wan ye enta wa ya se ya ye ke bi mu saa ebi ti bi wo saa se ya mo ka se awo mo ho ma ne saa se wo mo se bi ye bo pampers krampo na bi ya tete won ento mo shi bi ye mo ntwa so na awari ya nya se na de ka mo me nso so me da se nti abusu ya oto menka bibi tete na ebro so a
with the production line ma obi ji usika obi di wasim obi abodua chese eyenia biase ne nipa wa ba ne haw ne de edan be fa bi mu den so ukwa ahoyehie ma number ifre na eni yeni nkomo ye benya ho adaje ne yaboa wo 0509 438 507 0509 438 507 ana say 0509 438 484 0509 438 484 ofre yen ya yebeje wo so ne yaboa wo yebekwa ahoma ne so na yakwaje dodo na so adwen kire na emom mamemfa birthdays yi entum inisis enye birthdays no emfiri ho I Joyce oba Joyce papa nie ne papa one ne wo Kristo asafu mu na chese ne spiritual father ene Reverend Michael O Kakari me makeup artist Joyce ne sofo ene da so ye ne papa edi na woda na odi na woda yi Sompa kasafidie yen so ya somu wish na happy birthday nyame nkoso a na adom no enya moho na enya adom mmoroso na nhye asafo awurade di anyunyam yeda ase we so de emia makeup Patrick Nyako Raja State Housing Company Limited ena wo ye adwuma sikasem so a wo hwe nti amagaga ni kotu ehye no ne taye boni minim no chese na wodi na woda no woni adaje kura Patrick wunua ba na Yaa Serwaa so masom wo Sompa ha ena wodi wa woda awurade nyankopon nhira wo mie bi odompo no emfa nto wani ma fe ese de na ese wodi ye nyina ekodi holiday e Canada why yakwatwe obi edi no wodi ye bekọ Canada Rebecca Efuwa nso so di na woda enne we free Godfred hu se ne dofo Rebecca Efuwa di na woda no wantena se ene wato amane ye ha wo Sompa ene yenso ya so mo ba pa Awurade nyankopon nhira wo pa na omma wunyini nyefe omma de da wani mu nso so enhyiren nyame nka ho ye da ase yo yankwa ahoma ne so na kuro we di kuro Ghana no ensem ni nyina na nipa beji akonwa abeboro so a yete ha na posifo aba abechi ensem ni bi wo ho esoso wo betimi aba nkomoni mu bra abefra ahoma yi 0548931931 0551931931 0548931931 ana say 0551931931 abe afi na mo so fun ka sa afi na mo so we di enka ano ode abusuafo nti eno no ye no se ye ma no ye ne wo se ye hwe ye hu ye ade emwawa ye nkyekyerew ye fa super glue nche won tare be ma no ho ade ebekun wo no dwane entra se ma de kro ni nkume se champo nana ya me refi ade nana ya me pese me ka che enkoda na ya o mo bana ya wo mo ba be ware ware aye be yo wo mo wedding na ye be yo mo ho ade no be ma de wo kro edan mu a na sebi sebio ni hu eni ho eso se wa bre na wantumi ni wa anye bibie edi na awotwe edi bosomi edi abosomi nsia ontumi no na na je se no ni se wo yo Kristo no ontumi no na sa na waro enti no ni hu eni ho enso se wa beso ware awade we se enya ware se bujaye enya ware na sebi be ma ye wo nim se naturally no ne be ma no ye kete entumi empenetrate yewe ebinim saa ene won kofo bia yade enti ama abasa na naturally wo de ne kitikiti na ya entimi penetrate no oba we wuntimi tawade we se because one ya ene nkwase bi beto a one ya da chi is a champo e ba na se o mo fanfan na ya baby ya fence wo mo ji aware no asofo na ebuhye na yo mo hia ye no na ya me say ebi esipen enti no ye wo mo hwe ni ye anya sa o ahwe ye no akwakofa akire akwakoje nkwase enso so no ebi se bible nyankopon am ya tiase ana se encheche am ya tiase se wo ware ne se payment mi no wa na enya ware yo me da se ebusuafo enam se nyame ya adom afia da ya afofida holiday enti nyame ya adom o chena Thursday enwom a mo hwe ani mu no ye de ni nyina bebre mo Sompa Nkomo so
nti nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛsa atena ase medin de nana Yaa Serwaa frɛ me Mr Queen Mackerel.